Hello guys, welcome to Mahiyol. Ngasi aina takchagdriba topic asidi time and work ni. Time and work si kamana short trick to hoy kadage haibado. Hoji question na hare misi yengbiyo. A can do a piece of work in 20 days. B can do a piece it in 30 days. 30 days to loy haibako. Hodi in how many days A and B can complete the work. A masung B na numi kanida loy kadage haiba. Masi to tadi mada ena numi kanin loy time chu ibi rai sida ena numi kunida loy sil hai bane bako si yam sang da bida second khar tang minute pha da loy san bai ai adu gi trick ne tak jar ka do ri si mi na numi kanin loy ba kun thani da time jing do khone ithok pi ro bako do moni gi LCM lo bi ro ba 20 ke 30 ke LCM ni ka tare 60 ta ko LCM ma di least common multiple or lowest common multiple do 20 की 30 की LCM लौबदा इमु वीडियो में समझरके LCM लौबिरो क्या तारे बा 60 तारे को अदुगा मोगी एगी efficiency को बम पुथोपिरो बा efficiency दी LCM 60 सिदा 20 ना येनबिरो क्या तारे 3 30 ना सिदा येनबिरो 2 सिना करायने बा B की efficiency ने को efficiency ले होय ताडी question na hai in how many days A and B can complete the work A masung B na thabak to kya solution numi kani solution bangam gada ge hai bane ba oi ta irai lai yong efficiency ni plus to biro kya ta si je 5 tar ba oi ta di numi kani da loi ge hai ta di required term RT equal to 60 da 5 ni yen biro ba kya ta ro de 12 answer si mai na amuk po hai guitar di hek yeng ba mit na hai bi ai ba answer si answer होता है इसको खल्ला खाई भी है बट 20 30 कैल्शियम 60 तारे अदो 20 60 दे येले 3 थुंगे 30 ना 60 दे येले 2 थुंगे अनि तो प्लस 5 तारे अदो 60 द 5 नि 12 डिवाइड तोडी 12 फंगे सुमाइना आंसर मैम अइना ताक्चर सि ज्ञान तबिब्रा मखा ताबा वीडियो दम सिमजरके सिगुमा अंगसे एसएससी बैंकिंग एग्जाम दा तो इन हंगे इवन यूपीएससी आईएएस